you in full bloom. Time Kenor lelele le hi uhwir uhwir. Wah jas le mantul oi wae sehanya po le. Wah rapopo engko sedelok neh anget ya le. Glu Mas, waduh kok angel diuculi saking nancepe. Glu Mas, deng. Wah. Selamat pagi, selamat menikmati. Masih bersama Mas Agus mancing terus. Kita masih di Kali Torong, Mas. Lanjut. to see you. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. I got you in my dream. Time Kena neh le. Wah, abang, Gus. Wah, jan. Nyo, Gus. 2.100 namanya kau goni. Luas ya. Dudang. Nangko muda lo. right. You're my guiding light. Hope dissolves the delay. Picture frames line with dust. Memories tend to trust. Hold my heart in your clutch. Won't let go, not today. Kena le. Kok enteng le, Weh, jebule enteng sakmene iki le. Lah, Mas, ini katanya ini ikan laki-laki, ikan jantan ya. Nah, ini ya le ya. Oh, Gus. Sirip merah ikan jantan bener ah? Luas. Nyo saiki mundhak 100 wis 3.000. Mas, ya, sip lah Mas. Lanjut ya Mas ya. Deng. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Traffic lights turning green. Cancel. Kena neh. Lho Mas. Wes. Iwake sepiro brot-brote ngenekan. Lah. Wah, jos ra Mas. Hari ini kedalaman sekitar 40 cm, Mas. Belum ada setengah meter. Ikannya 2 jari up, Mas. Eta bahasa Inggris ya, Gus? Entuk ra? Halo Mas. Ya matu. Wis pokoke rene hajar habis. Lanjut. I got you in my dream. Time just drags us along. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Kena lek. Weh, ra nyangka tak ndul ngono kena jebule rene ya, Gus. 3,5 saiki. Glo Gus, iwake abing-abing. Wah, jos Mas. Ini 2 jarian up semua. Ya toh, ndak ada yang 1 jari ya, Lek ya. Kita tinggal dulu yang 1 jari, Mas. Hari ini kita pakai lumut biasa, Mas, nyari sendiri. Semi ini Mas lumut contohnya. Teksturnya lumutnya halus tapi agak nyerat-nyerat. Intinya lumut yang penting baru, Mas. Wes pokoknya haup nak baru. Lanjut. Suasana pagi ini Mas cerah. Angin sepoi itu aku kopi, Mas. Sip. Yang penting sangu duit ya Mas ya. Itu suasananya. Kita pas di aliran air ini ya Mas ya. Wah, lah ini Mas. Deng ya ta.
jos pokoknya mas. Time won't pass quick enough. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Kenor aku wes Gus rene Gus lebrote Gus Gus wah wader ijo meneh wah masya Allah wah nah iki tawes ding mas oh apa iki nah iki wader apa ngene iki lek jan babon buandeng nah iki mas iso-isone jan pol-polan dungdeng wah. Hari ini kita masih di Kali Torong, tetap semangat, kita fokus, ndak usah pedulikan orang lain. Yang penting fokus kita dalam aturan agama dan norma negara. Lanjut. I got you in my dream. Time just drags us along. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Stars above in the night, hold their breath shining bright. You're my guiding light. Hope dissolves. Kena jebule lek, kena lek ul ora ngerti ge tak serutup kopine malah langsung ambles. Jon, kene lek, Gus. Rene ana pengen iwak. Lho, Mas, gek nyerutup kopi aku ki, Mas. Wah, wis dungdeng Mas. Waduh, wah, sip. Hari ini seperti biasa nih kedalaman 50 cm mas, hampir 50 cm, 40 atau 50 ini mas. Sip, lanjut. Hari ini kita cukupkan sekian dulu mas. Hasil memuaskan ya, agal-agal 2 jari up. Sekali lagi ini spot Kali Torong, ini bendungannya mas, bendungan jebol jembatan atau bendungan mas ya. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support channel ini terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Ini hanya channel hiburan mas, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.